Hello, với in video chu skincare chung chang ani dona mania khan IG a pol karonda skincare le PCOS care kha 64% in skincare an vota abak zong kha PCOS care ania mi pate po khan an vote ve the a skincare kha chu khami wa khan atam jok te uhleka chu wan chan voi na skincare chung chang video karon siam don ani min zot na sa the me ma enge ke ma hi vun chadeu kani lawa acne prone skin ne kani a PCOS struggle na sa kani bok awangin PCOS symptom te zinga kani na satber na cystic acne hormonal imbalance wanga cystic acne na sa takhiti lai thabe lai han kani china hemi hi kein enkol na sa theidu to ka dermatologist te po ka pan na sa a mizoram chunga po mizoram po na po mase tuna zon dermatologist si ka pan to ngai lawa kum tam tak ka struggle na sa to ema wangin ke mani ke ma in ke ma in enkol dan tur tuna chuan kalau shedeu to a ka journey lem karon share na ta se mase hemi video tu na karon siam tura hi chuan karon soi du poimo ma saber chu skincare kan ti don rengin sha tur poimo chu eng skin type nge kani ti hi sha ta poimo lu tu ka soi tak ang khan ke chu acne prone skin ka ne ya hormonal imbalance ka nei boka ka vun hi oily skin ani tlang pui thu in winter a chuanin oily le dry combination ka nei boka normal skin ka nei lawa dry skin pa ngai top ka nei bok lawa chumi chu ka skin type ani a skin type shang te ka soyanga normal skin an oma oily skin an oma dry skin a le a chuan combination kan ti oily and dry combination te po theya oily and normal combination po theya normal and dry combination po the boka ke chu oily side ta ko tina ni chu wan chuan ka skin care routine kha dry skin nei tan chuan a thok fak lo theya chu wang chuan eng skin type nge ini ti ka sha chana poimo ani ole amma saberin ke ma skin type ani boka oily skin acne prone skin kan ti hi ka soi ma sa anga acne ti shang a oma mai bul te po hi chi khat chaw om lawa chalbul an kan ti ang te biang bol te t zone mom lu tu ko ni chuanin chalbol nei te hetilaya arngeng nei te khabibor vela mai bul nei te ol sama pum chat lawanga mai bol te hormonal imbalance awanga mai bol te hi abol chhuwa dan te abol dan te ain ang lo chewani chu wan chuanin mai bul ti ringot po khanin abol na hmun lai azirte abol chan azirte khan treatment shana theya ma se dermatologist kanila va ke chu ke ma ina ka mai bul ka treat dan ka lo soyanga bol na salut to confidence self confidence tits hevek thei ko pa mai bol na sa cystic acne tiang lai vela nei na sa ni chuan number 1 a skin care talk lo hormonal imbalance na sa kha address nge ngai kha treatment lak nge ngai a chuan mani ina kan thiam phak ba ka dermatologist te skin doctor chidang khatyang ang professional licensed medical practitioner in chau ina man thei chi skin peel kan ti ang kha mai peel na khatyang ang kha achalu tuka tunla ya chuan dermatologist ne na chang lo po esthetician te ne na chang po hatyang mai peel ang kha ti thei to a ma se an chemical man te an formula man te ain ang don lawa ke ma po in ka tin na sa theilu tuka doctor hani minti sakshina mai peel kha mai bul tak tak nei lan chu ka nei lai chuan a effective lu tuka ma se in enkol thiam te ngai ve a tun nu hi chuan acne ka nei to la ma se acne scars te kala nei a oily skin kala nei reng boka chu wan chuanin dermatologist ne nani lo esthetician bulate peeling kala ti reng chin ani kha tokin glycolic acid salicylic acid le collagen in polte hi ka ti tira tun la ya chuan ka chat pui khop mea ka mai mom lu tuk
a control ba ka kavun a layers a dead skin layers a peel tha kha khan ka serum man te nge ma ain a tho da na boost chak boka mase mai bol lai chuanin peel hi film khurangai lu tuka mai a khanin wound de siam lo thei lawa mithiam te kai shaina hnuai ti a chaber mai bol na sa tan chuan mo chuan tun lai a chuan skin care te changkang to a AHA BHA home peel kan ti doctor te en puina hnuai ni lo mani a mi malin individually a ke mani a chemical peel kan lo man ve thei zat formula a oma chu chu kaman lai hi the ordinary mi ania AHA BHA peel formula in a man thei chi a sang ber ania a cha ka ti khop me a mai tan cho lo po back acne nei te tan po a cha a ombol te tan po a cha a kiudum le khub dum nei na sa te tan po a cha a ma se kar khata voi khacha man theya man vak vak tur an lo ni tin a man chi te ani lova man dan thia mangaya chuan sunscreen man tel nge ngai tur ni hetang ang chemical peeling te active ingredient te kan skin care a kan tel reng reng chuan lo thei lovin sunscreen kan man tel nge nge angai hetang ang exfoliant shim product kan skin care a tel chuan hydratant chatak moisturizer chatak le sunscreen chatak kan man angai ni chuanin maibul kan lo soi le anga maibul hi chu isotretinoin te doctor te pon an chaw chin cheu karinga isotretinoin thatpui te po in omanga thatpui lo te po in omanga kepon ge ave to shina ma se ka thatpui lawa tretinoin mang te po in omanga benzoyl peroxide soi ti kem ka shela benzoyl peroxide anin ka sha ka tyang mang te po kha in omanga benzoyl peroxide hi chu ka man ve lai chuanin ka mai ka phi zo vek tol hnuwa po hemi damdoi kan hnoi na hnu hi adamdoi hen bleach om te la wangin towel la te hanin towel rong te a khok tha thei chu tiang khop chuanin benzoyl peroxide te bleach om hi a strong ani man reng chi ani lo ti ka she thiam hala ka thla ngala tretinoin po re lo te ka hmanga ma sengin ka duangin effective lo ka ta ka thla a ke ma chuanin a chaber ka tilawa ma se ke ma own experience a my bull arngeng ti dena na cha ka ti ber chu salicylic acid ani in muchewa salicylic acid ti in type ton online in chadon ula hata hian product cha in thlan thia mangaya a concentration tam a percentage in zakha in thlan fu thia mangaya salicylic acid ti in zak na zong kha my bol dana chavek kherla a concentration claim te chemical dang te ne na an pol cheu to hnu ni chon salicylic acid kha a claim dona kha khanin ihman duna atak khanin apui don lo che ni chu wan chon salicylic acid percentage sang concentration sang manangai mai bul na satan chuan tiang lai nara hol phum kan ti blackheads nga te tan po yani scrubbing te a chalo omzia a omlo salicylic acid a cha active ingredient ania vun a exfoliate chu wan chon arngeng nei tan le blackheads nei tan salicylic a cha salicylic mai pum a tan hnoi lo tur I mai pum a bol chuak veka hol phum om chuak vek te ni ngot lo chuan normal skin atan man kha omzia omlo chu wan chuan arngeng ni na la ya te tan han hnoianga hol phum na la ya te tat kwalanga ti khan a stronger a concentration sang phei chu effective tak tak chen chu salicylic acid ti a inzia ka I mai pum pu ye den I hnoi veka engma effect nei lo ni chuan kha salicylic acid serum kha a chalo a work tak tak lo a effective lo ti na ni minimalist mi te po hi a cha a ma se ke chon the ordinary mi hi ka manga a to lu tuk lo ba ka a effective a concentration level a sang bokani chuanin active ingredient I man chuan moisturizer man tel nge nge tur mai mom tan chuan moisturizer hi water based manacha silicone based manacha lawa extra moisture ti injak te ka achalawa water based moisturizer panve lampang manacha achan chu active ingredient man chuan mai mom te po consistent te wa man char chuanin mai a hi pro ve theya ma ka mai mom char dam doi ko hnoya a phu hlip le de ya iti chin chuanin
I hmai bol I treat na lama khan I vun I nourish chatok lo I moisturize chatok lo ti na ane chuan cha moisturizer cha water based panve lampang mantela cha chuan healing ingredient man pol theite hyaluronic acid te niacinamide te these are safe ingredients hyaluronic hi product dang ne na man pol don chuanin a masala ma man na cha a chan chu moisturizing ingredient ani mai ba ka healing ingredient ani a plumping effect a petur ani a ma se hemi ti tur khanin vun ro dewa va hnoi top khanom ziam lo ni I mai I lo phi zota a I mai kha alan hnom deuh chep chepin hullu tuk lewin shu theya ani lo pon I mai I lo shu vek to ani pon toner ten spray theya mist ten spray theya rose water pon spray theya I mai kha ti a fai lai khan spray hu anga a hnom lain enge tui moisture chamba ngala om lai tak khan hyaluronic acid ka I mai a man tur ani khami moisture nen khan an thok dun don ani mun dry veka hyaluronic acid in hnoi chuanin I du thu sam ang plumping effect emo moisturizing effect I hmu don lawa chuwang chuan kha kha man dan tur tak ani chumi hnuwa I du chuan niacinamide I hmang theya I du chuan salicylic I hmang theya I du chuan sunscreen I hmang theya makeup base a ti khan moisturizer I hnoi anga ti khan chhuna I chhuah don chuan makeup base a I hmang theya zana I mut don chuan serum dang a chunga I layer the engkim a man pol the vek hyaluronic acid hi chu ma se salicylic acid te chu retinol hmang thini ni chuan man pol si ni lo active ingredient le hetiang ang active ingredient exfoliant component sang ve ve hi voi khata man du na chi lo mai mom tan po mai dry alam pang tan phei chuan ti chi lo shim shim mai phulip khok vek na ni mai hun re tak adam le na na du don chuan kumsom ni panga chin chung lam tan chuan retinol hi a tha ka tia ke pon ka manga man nge nge tur ka ti top ma se man dan thia manga ya a stronga retinol a po chi sang sang a oma retinol oma retinoid oma granactive retinol a oma ti khan a concentration 1% oma 2% oma 0.1% te po a oma vun a zirin retinol point man tur ma se atlang poi thu in ke ni ang mai mom acne prone skin le tan chuan 1% start to swallow 1% bur khat man zo effect to chuan 2% a mang le ila kan vunin allowin adjust tok cha to ni zan mudona cha man tur ania man tir pe chang kar khata voi khatte man tur ivunin a shithiam chho to to langa kar khata voi ni mang chhonga kar khata voi thu mi mang chhonga khati khan ivunin a in adjust thiam da na zirin kha chu mani in adjust to me tur ani ma se active ingredient dang na man pol chi ani lo retinol hi ke chuanin a enge squalane retinol plus squalane ti te hi katan chuan nom ja om lova squalane chu kan taksa ina oil a produce ang ingredient oil vitamin ti na ania mai oily tan chuanin high concentrated cream based retinol emo retinol serum ti to phi a thazok squalene hi chu retinol plus squalene hi chu vun ro te ta na cha vun ro retinol hmang ve du boxi emo normal skin nei retinol hmang ve chan du mo anti aging effect nei wangin anti aging atana hmang du tan a cha arngeng nei na sale vun ro tan chuan 1% retinol serum a cha retinol tin huanga brand shang ina an chami mu chawanga khata khanin a percentage kha en la engnen nge an pair serum nge ani cream base nge ani squalene ne na in mix kha kha ichar chang do na I lei donin chuanin next a skin barrier kan soilo kanga hetiang retinol te salicylic te lactic acid te kan man hian mo chemical pil kan ti te pon kan skin barrier hi effect nge nge ni skin barrier ra chha chuanin moisturizer po hanin hnoila thip sep sepang kha kha skin barrier chhia ti na ania skin barrier I repair du chuan
hyaluronic te moisturizer cha te manangai chuan next ta vun ro kan lo so yang dry skin hi chu atlang pui thu in acne te hi an nei lawa dry skin nei chunga acne nei chu a ha thlak viau ka ring ma se a treatment angai tho dry skin po ni mal acne i nei chuan salicylic acid kha acne ni na la ya khan mangla effective bera ma se dry skin tan chuan moisturizer thlanfim khur a chhale a thlasika phei chuan thick moisturizer cha manangai facial oil i hmangani pon facial oil i hmanga achunga moisturizer i hnoi le thawang dry skin tan chuan kha apoimo dry skin ma se skin texture emaw skin tone emaw nge hyperpigmentation nei te ma acne na salu tuklo nei te ta chuan azelaic acid hi a tha a achan chu mild ta exfoliant ani active ingredient ani ve thawa ma se hydratons anei tela exfoliant le hydratons in mix hi dry skin tan chuanin a chabera ma se moisturizer tlema zong mantel tho chu apoilo mai bi ka chuan ma se zakhnwai atan te hnungbol na hnu atan te emaw kiudum ti re nan te po a thalu tu ka azelaic acid hi vun ro bik te tan mo vun sensitive bik te tan chuanin azelaic acid tha chu a ingredient in zia ka khanin a concentration na sang bi kanga azelaic acid kha thil dang ne na a in mix nem lutuk chuan azelaic acid plus healing ingredients a in ti chuanin omzia omdon lo ti na nia achan chu azelaic acid hi ama hi healing ingredient 50% ani sa to adang 50% kha chu exfoliant ania chu in leido na hetia a ingredients a label a in chhar huna khan in sharing don nia chuan combination skin oily plus dry skin te hi enkol dan thia mangaya a oily lai a t zone ani chuan entirnan home peel i lo hmangdon ani pon a t zone lai chote kha peel la a dry lai ibiang lai ibiang ibiang na lai emaw imit hnuai lampang te alo dry na sa ni chuan a dry na lai area kha chuan ingredient harsh lutuk nei nge ivun ti ro zual tur thil kha hnoi lo la chuanin summer le winter a hian kan skin care hi thlak angai ve a kho om da na zirin environment na zirin borua ka moisture tam lo da na zir te hian kan skin care routine hi thlak ve angai a thlasika chuan facial oil man tam te hi a tha a khoro lai chuan facial oil hi kan skin care regimen kan ti a serum te kan hmang zo ton hnuwa moisturizer hnoi hma che in facial oil ka pan te in hmaya hnoi tur ani a chumi hnuwa moisturizer hnoi le tur ani mai mom tan po facial oil hi a thei sham chuan 100% organic facial oils man a tha a facial oil a le zel chemical tam lu tuk man kha a thalwa ke chuanin rose hip seed oil cold press 100% organic ka hmanga anti-aging benefits anei baka skin tone tlemin mi ati light deuh theya mai duk nei te po ati reve theya man rei chuan mo a tha ve lu tuka 100% organic ani wangin a thok thut lawa consistent de man char angaya facial oil in man donin engi a benefits ti kha en ula a benefits in du dan azirin man tur in thang don nia organic facial oil man a cha ti shang a rosemary te chu samta na cha alu leita na cha hair growth a stimulate jojoba te po vunta na cha barrier support oil squalene tel te hi intan chuan a cha mai mom le aro combination skin nei te tan po
in enkol thiam lo chuan in skin barrier a che fawang amom tur laia amom a ro laia a ro le a tia combination skin enkol thiam lo tan chuan barrier support mantela tha oily skin ero hi chu kan skin barrier a che har deuh hleka ma se oily ti re kan tumna lama acne fight kan tumna lama damdoi kan hnoina satlu tukte active ingredient kan manna satlu tukte han kan skin barrier hi a cheve theilu tuk kan hmai mom re mia lovin kan skin barrier kan ti che thei squalene ti injak tel hi barrier support na chuan a tha o collagen supplement ti te vitamin E ti injak te a tha kan tia alar min an war a ke ma po in a thalo ka ti mia lawa ei su po ka ti lawa ma se vun ngau du lutuk skin tone thak du lutuk te collagen a thin te in hlok pui lo ka shelawa ma se kema perspective a chuan kan taksa a kan thun lu hi kan film khurangaya collagen ti te po skin protein chi khat ania kan taksa kan vun hian protein chana neya chuwang chuanin collagen tha nei du chuan thil e uluk angai ani kum mi pa po meichha po abik takin meichha te kan ngai poimo le zwala kan vun chat lo collagen hi kan taksa in naturally in asiama kumsom hi panga kan pel hnu hianin kan taksa in na collagen asiam chwa za thi ten athaniam diala chuwang chuan kan kum a upat chho zel hian el in kan uluk le zwal zel angai ani chu meiza zuk te kuwa ate tobacco kai hnoi lampang chi shim regular taka iti ringa collagen te e ring boka i vun that chwa i be sei chala ni chuan kha chu hunin la ron shilang tobacco kai hnoi thil isim theilawa hetilaya skin care chaber emo collagen supplement chaber e ring ani khanin i tobacco laklu ina i taksa ti chiat na tur kha aron dangdon lo reng supplement e khan mo i tobacco ina i taksa a effect dan tur ang kha chu a effect don tho ani i lungs te hetilaya i airways a meizal khu azuk lua hetilaya i lungs a effect dan tur kha chu a thleng don tho ani i cell tam tak na thoklai ati chetur kha chu ati chedon tho ani collagen supplement ni ewang khanin engma ati chiatur kha ati chiat lo phadon lo ani collagen in a repair le vek meyang tingai dan inei tatani chuan kha chu i thu lo ni se a tho na a lo tho ve to me nga kha chu ma se enge ka eyang ti ngai twa lovin a chang hi chuan eng hinge ka ei to lo chul eng hinge ka ti chunchom to lo chul ti ngai twa te po hi a chul zok china sugar thla acha vun shi sel le taksa shi sel shim nei du chuan thluak shi sel nei tur pon processed sugar lak do hi kan taksa in angei ber lo thil thum ei du chuan natural fructose pathian in asiam thlai te thei te achanga thum kan hmu hi mo chi thlum siam chop ni lo hi hetang hi kan taksa in a chat pui zo junk food kan chat pui lo KFC te Domino's pizza te burgers te kan taksa in a chat pui lo mizo chop me tam tak te thlai chhum te khatiang te kha kan taksa in a chat pui zo kumsom ni panga chinchung lam te ta na collagen chat du boxi skin protein nei chat du boxi enge skin damage repair chu chu apoi mo ber o ngau na ti lampang ni lovin khatiang ang collagen te vitamin C e te po a chalu tuka ma se over consumption in side effect nei the ni nem tu in side effect nei the sha chan lo phei chu e ringot lo tur whole foods ani a organic engza thinge chemical hemi supplement ta hian ti sha chan lo chuan e ringot khom jam lo chemical tamlu tuk lepa an siam ani a supplement ti injak ringota ma se organic ani lova
whole foods product ani lawa ti khan ngau idu wangin mo anti aging benefits idu wangin collagen boost idu wangin ilo e ani chuan a thona lai chin po lo omanga ma se a ring chi ani lo chemical a nge don supplement collagen care la po supplement leidon shimshimin whole foods ani organic ani ti hi enjiana ngai enjiana cha o chemical ti shang tam lutuk nena inpol collagen til thau ma se lepasiam mo chemical tam lutuk lo e ta la itaksa in khami chemical itaksa atanga chhuatir tur khan alo do char don skin protein cha pek che ain i chemical lak lu lo ti fai le lo then fai na ka itaksa ina thona sajok chuanin skin protein cha po inei theidon lo ani chu chu wang chuan detox ti te hi kavunin detox samamo ani hi itia detox chaber chu itaksa ta na chalo ilak lu ti top kha ba ka detox cha om lo kan thin kan liver le kan kal kan kidney hianin shil chop ngai lovin ni tin kan taksa ina amamo lo thil a detox chin kan shil angai lo a hna chu detoxifying ani ni tin a detox chin chu wan chanin in detox kamamo lutuka iti ani chuan in liver ta na cha liver supplement ela I kidney ta na cha kidney supplement cha ela chu ichangkai pui zo kang thil dang engma khanin eng anga detox supplement cha emo detox water detox smoothie cha ma hianin kan liver le kan kidney ina a function na ni engma a phalo chu wang chuanin chemical I tampo le I liver le I kidney tan khan har sat na isyam hnem mai ti na ni chu skin cell repair cha damdoya oma chu ke mapon ke eya ka samte tan pon ha sha kubun te tan pon ha sha anti aging benefits nei boka skin protein siam na tur pui boka khatya angjong khan ngai to atala kan taksa in protein asiam chhuak thei ani chuanin protein asiam chhuana pui thei turin engang thil nge ka eyang engang thlai nge ka eyang engang chong nge ka eyang ti khangai to ala supplement ni edu ani pon ka taksa in shil chop ngai lovin ni tin cell thar asiama a repair chu engtin nge ka pui theyang eng ingredient nge amamo tyang khan ngai to ala mo damdoi chu nicotinamide mononucleotide ania alam toin NMN ti ania kha skin cell repair le growth pui thei tu ingredient ani chu ole skin care product ileidon rengin ama ka soi to angkhan enge ileidu chan engatan nge I mandon eng ingredient nge I zonti khachiang la I ingredient zon chu a concentration a sangem a effective donem ti kha a inzia ka khan en le la chumi chu apoi mo ber chu tiang ni lova a concentration sang box si lo a ingredient minga inziak ve tho ma se a thok chadon lo ti shat reng ka chu le lo la skin care man dwa ringot ani lova effective deu skin care serum chihni facial oil chikhat moisturizer chikhat sunscreen chikhat inei chuan ba ka ngai lo skin care tam deuh nei dua ringot kha vun cha nei na ani lo ti na ni chu effective boxi a cost po sanglu tuklo aman to khiri cha ti na po ni lawa aman le a value in hen tok a volume le a value in hen tok te kha oma engzat ml hinge antinan 100 ml te lo ni ta se a ingredients effective dan le a ml zat le aman hi a input to kem ti ti khangai to ala ilei donin mo ke chuanin tlom deuh kazong kher lawa to deuh kazong kher lawa ma se entirnan cinnamide ka lo lei don ta
niacinamide kha engzat nge om 5% lo ni ta se mo a concentration kha a thatok ka ti ni chuanin a price kha 650 lo ni ta se mo 50 ml vel lo ni ta se a price nen hian a thatok ka ti em ti kha ke ena chuta chuanin ka leidon le don lo ka ti sai ta ka voi khat man na tur khami brand kha ka voi khat man na tur lo ni ta se ka brand shat ngai lo ni ta se bur lian pui ka le lawang bur te ber ka lei photanga chu ka vuni na that puyem a effective em ka du na lai taka a thokem ti ken photang ka tia ang khan ka ti chin da na ni chu kha skin care le supplements chung chang te diet kem pokaran soi te la khatyang te ke mai na ka ngai da na ni a cha in ti le ti lo da na azirin abak khachu nang manin nge injom tur le jom lo tur khachu in thu vek ania abak khachu nang mani kuta lo om se mo skin care product tam tak man ai chuan effective deuh product tlem te man a tha a mo a top ber ka soi du ni chu chuan supplement tam deuh ei cheu a in i ei du chan chiang taka hriata i supplement ei du kha i taksa engtin nge a effect don ti hria chana poimo a chuanin diet siam thata poimo a bad habits nei te vun tha tak tak vun chi sel tak tak in ei du ani chuan thla nga bo poimo ti kha a thu top kharnan kalo hmang du ani chu video lo thlir tu te in zawai chunga kalom em bye bye